Vanoi gam tina Kuki chate ho zo sin a bon chawin jingka pha multe ni sim som le ni Wednesday ni khoin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti and brain sing in resignable nungin Chief Minister tha in Manpur gam suang gale tul ho su beina dinga phata aboi pi mong ding hinam tia do na jing lain Kuki MLA pu Paolenlal Haokip in seina thingthang gam sunga Kuki te atumbe akaki vai pu ne dingo Government of India sim do hentin Phongdoh in Chule enbiren singin Chief Minister ahina akona haina apizia thilzosi ki chaijing thei ahi lodan thu ho Phongdoh in chule Kuki te adinga tumbe aki vai pu ne ding angai chapen hi dan thu ho zong an Phongdoh e chule amana sebe na enbiren singin resignable na ji abi pen hi adang hi pon floor test aki thla ding chu ki het hoisel ji hi pen 18 ama pan an Phongdoh in chule tu pha da biren sing aki khel do ji apachom ding om de poitin zong Phongdoh in Enbiren Singh Chief Minister ahi lo thu pi pon Kuki ten Government of India noya atumbi aki vai pu ding separate political and administrative unit sim do ding bo hi angai chapi pe na hitai BJP sunga mehle MLA adang khat Chief Minister ding hingong lew na pomdiu vem ti athu do ado na wachun MLA pun adon budin Kuki MLA hola khat pen Chief Minister ding in hingong zong lew imacha phachum de Ponte mehle ho to Kuki te ka ki khen thing sel diu bo chu ngai sa hi tin MLA Paolenlal Haokip in sebe BJP party MLA hola mehle ho mi phabeb Chief Minister ding ki chu zeuvin BJP lamkai hon thlending pen he thei ta povin Manipur state sunga president's rule umte mai thei tai tin thu so mi hon hin so do taw ve ain la BJP MLA ho zo sin February ni sim som le ni tu ni khole Delhi khopia ki hona anei ding o hin ki hona anei chai ting ole Chief Minister tha ding alhen do diu ham a hi lo le president's rule ding ham lo ding ham aki che khat wang ki he do beb ding a hi Governor in Article 174 Clause 1 dung zuya alo thelo wa thagup sunga assembly session ato sa te ding ngai hi zen zan hi February ni sim som le khat ni kho chu assembly session anaki bol na thagup thlin ni ko an hi tan zan hi chana governor in Government athu zawa assembly akota alo ji chun president's rule a hilo le legal action lading a hilo le assembly chu animated suspension moda ding kiti dan demol anum sa hi ji chun Manipur assembly chu animated suspension a akoyu hitadanin to so mi hon Phongdoh vin ahin la official ta governor in so do na imacha umpui assembly session thagup sunga akiko lo wa hile article 226 dung zuya high court a challenge bol thading chule Article 32 dung zuya Supreme Court a challenge bol thading a hi sule government in aphacha assembly akolova hile governor in athani na Article 174 Clause 1 mangcha a ama thuta a assembly akol thading samona bol thading a hi izemtia government akitun do thelo hila hile governor in Article 356 noya president rule koina dinga central government hinga recommendation appeal ding a hi Chule suspended animation chu hile governor in phasa adung zuya government sim do thei ahungum ting le government sim do thei ne dinga phalna api ding chu hi animated suspension kiti hi adang hi pon MLA ho athani naw kisu mangpi a ahiala MLA hi naw umjing na lai tin a hin governor in government tha tun do ne dinga phalna api a government tha akitun do ting le MLA ho athani naw kit ding tin a hi Enbiren Singh in resignable nungchun media phabe phon Manipur state sunga president's rule aki koitai impose ki boltai tin an Phongdoh zengovin sule Delhi khopia ki hona chilhalo lain president's rule impose ki boltai ding in omtai tin media hon hin sodo ki tawvi BJP in government su beyova avai pu now state sunga president's rule akoi diu chu ta sanum lo hil khat hi izemtia president's rule koitaleo election kiting le BJP ho adinga golel na bulpi ahung pangthei hi chu BJP party hon head hoisel hi avai pu pha lai ta uwa election chi hla ding to president's rule nonga election ding chu BJP party ho adinga aphat chomna ki khle dinga hi chu ama hon head hoisel hi Central BJP lamkai ho adia BJP Northeast in Church Sambit Patrain BJP MLA ho to guthima ki hona closed door meeting aneyuwa Chief Minister tha ding koipen adei sauham hlendo ding ago do hin ahin la Sambit Patrain zong hlendo thelo danin omdo tai Manipur gam sunga president's rule oma law and order phata achi hla
thu adia akitana chule kukite demand political solution atumbi akivai pu nading union territory sim do hiting le gam kai sunga chamnel mona humbep ding danin awme BJP party sunga mehle MLA ho chief minister ding akichu uwa government sim do theding om do theita lo nungin meitei terrorist rambai tingol PRO Robin Mangang kitipa jong lungneu khle jing danin omtan kukiten athil thum ho dimanabol ho hi 90% ti chu zakhatla som ku chu amu a hitai sangni le som nga ting le su beiding kanati chu Phongdoh ta Ponte ei hoi bon chawin ki that chai taw hiti atui tui asa nga ne the ne hiti tin meitei terrorist pa chun an Phongdoh e Hamas on Israel mi mat ho thado dinga Israel to kinup to na an nei sa ho chu aban thado ta lo dinga go taw vin Israeli ceasefire agreement su ke zi uwa suchi thulu na chu ase muhidanin Hamas tingnui mi hon Phongdoh vin avela Gaza Strip gam sunga atha bia gale to long kho set kit te dinga gin mo hitai Israeli Palestine mi ho ain ki jot ho chu alam pi otin tan pi ovin chule bom khi jing ovin chule mi mo adinga nele cha thilelo ho Gaza Strip gam sunga ningling selin alut sa po vetin Hamas tingnui mi hon Israel chunga ngo na bul khum taw vi Sutokil hon chun Israel sipai ho ki go sade ma om diwin Israel government in thu pewin Hamas on jong Israel mi mat ho chu hlado ding agon lo vu hitai chuchi Hamas tingnui mi ho to gon chu ceasefire agreement to kikal hi ji chun Israel sipai ho Gaza Strip gam sunga ho le Israel sunga ho king sade ma chi ne ding ovin Israel defense minister in thu pitai Israel prime minister Benjamin Netanyahu in security meeting an kovin defense minister national security minister to foreign affairs minister hon chuchi meeting a chun pan anala chi uvi Israel government to Hamas tinui mi hon first phase a thado dinga good ho Israel mi ho mi som thum le thum hola a mi som le gup chu Hamas tinui mi hon a hin thada uhitan chule Thailand gam mi ho mi nga jong Hamas tinui mi hon a hin thada uhitai Hamas tinui mi hon Israel mi sungkul tang ho Saturday ni kho a thado ta lo ding ta Phongdoh uchu US President Donald Trump alung hang khle jingtan Israel mi namat ho zo siu chu Saturday suni dan somne ni chana nein thlado so hilo wa hile ceasefire agreement chu kisubeding Gaza Strip gam sunga so ding hitaitin ginan boltai Saturday suni dan somne ni chana Israel mi sungkul tang ho khatle ni bo hilo chule thumle li bo hilo Israel mi sungkul tang ho bon chawa ahin thlado di hi izemtia ahin thlado lo wa hile Gaza Strip gam sunga mei khu kitung hiling hitin Donald Trump in gina khauta hin boltai chule US President Donald Trump in sebena izemti a Jordan le Egypt in Gaza Strip gam sunga cheng Palestine mi kho agam sung ho wa lut sa lo wa hile ki thupina imacha ki peta loading hi vetin gina hin boltai Donald Trump in Palestine mi ho zosi Jordan le Egypt gam sunga solut phoda Gaza Strip gam sung chu tun do kida mun nom ta soding lungmong thamonga achen na theding o mun so do kiding gale tola in ki suchim ho sa phada chule bom pu ke lo lai ho bom thang ki kam ho aki su po lo ho zo si su thing su hilding agoda hi Hamas tinui mi hon Israel mi ho aban thla do ta lo ding ti a thu phon abol nong chun Israel mi Palestine tinui mi hon amat ho en sung mi te ho chu Tel Aviv khopia ni ki khom movin Israel mi sungkol tang ho zo si dam le bida in thla do su hil na diwin ain sung mi te ho win ki phinna na bolu ve thu so chan hen ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chawin ni khopha